Partitari interisti u segwaċi ta' din il-paġna Antonello Sports Vlog. Merħba fit-tempju tal-futbol Taljan, l-Istadio San Siro ta' Milan, fejn flimkien se nassistu għal partita mis-seba' ġurnata tal-Antonello Sports Vlog FIFA 20 Challenge Tournament. Dik appuntu bejn Inter u Real Madrid. Illum issa nkun qiegħed nikkummenta din il-logħba waħdi, għaliex se nkolli l-unur li nikkummenta din il-logħba mal-kaptan, mal-bandiera u mal-leġġenda interista Javier Zanetti, li se nkun qiegħed jgħaddilhom il-kummenti tiegħu fuq din il-partita minn hawn ftit ieħor. Inter illi attwalment ninsabu it-tmien post b'9 punti u ġejjin minn rebħa importanti ta' 2-1 kontra Borussia Dortmund ħanħorġu b'informazzjoni. Samir Handanovic bejn il-lasti, Milan Skriniar, Stefan De Vrij u Diego Godin id-difensuri. Ashley Young u Kwadwo Asamoah wingbacks, Nicola Barella u Marcelo Brozovic nofs il-ground bi Christian Eriksen wara żewġ attakkanti tagħna li huma Romelu Lukaku u Lautaro Martinez. Real Madrid min-naħa l-oħra ġejjin wara striscia pożittiva ta' 4 rebħiet konsekuttivi bl-aħħar waħda tkun rebħa ta' mebxej kontra l-Juventus u din formazzjoni tagħhom. Courtois bejn il-lasti, 4 difensuri, Carvajal, Varane, Ramos u Marcelo. It-tlet midfielders, Isco, Modric u Casemiro fuq quddiem tridente perikolus ħafna, Karim Benzema, Gareth Bale u Eden Hazard. Capitano, benvenuto per questa partita. Cosa ci puoi dire? Buonasera e benvenuti a tutti i seguaci di questa pagina. Assisteremo stasera a una grande partita che penso che prometterà tanto spettacolo e speriamo una vittoria per i nostri ragazzi. Il-lagħba tibda hawnhekk. Lukaku, Martinez, forza ragazzi. Brozovic. Martinez bil-ballun, qassam il-Barella. Brozovic. Ashley Young. Il-plejer Ingliż ta' Inter qassam lura lil Godin. Epic Brozo. Ashley Young. Chance għal cross. Young. Jiklirjaw tajb id-defensuri madrileni. Brozovic. Hazard dar Real Madrid. Casemiro, wieħed mill-aqwa players li hemm fit-tim Madrilen u wkoll ta' dan it-tournament s'issa. Isco. Modric. Isco. Modric. Isco. Gareth Bale, Eden Hazard, player li ċertament it-tlieta ta' wara jridu jqogħdu ħafna attenti għalih. Il-cross jiklirja tajjeb Skriniar. Brozovic, Young, Brozovic, Martinez, El Toro, li għadu tifittax l-ewwel gol tiegħu f'dan it-tournament. Casemiro, Isco, Casemiro, Isco darb'oħra, Benzema, Isco. Jiklirja Godin, Ashley Young, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah. Spidi Pizza Nicola Barella. Lura l-Skriniar. Asamoah. Modric. Bale. Bale bl-ispazju. Imur għal-cross. Skriniar, attenzjoni! Samir Handanovic jagħmel l-ewwel save tal-partita. Un'ottima parata del nostro portiere Handanovic, che certamente dimostrerà che è uno dei migliori portieri del mondo, anche che ha 33 anni. Grazie capitano per questo commento. Corre Real Madrid, moti minn Gareth Bale. Bale, jiklirja Asamoah, iżda Real Madrid bil-ballun għal darb'oħra. Marcelo. Jipprova jwaqfu Lukaku, il-cross. Ballon mur barra, Ashley Young, jiklirja Nerazzurri, Martinez, Marcelo, Ramos, Casemiro, Isco, Modric, Bale, Benzema, Gareth Bale għal darb'oħra, Carvajal, Bale, jipprova jalaq Skriniar u jirnexxielu jalaq Skriniar. Asamoah, ballon fil-baxx, Eriksen, Lukaku, Asamoah, Skriniar, kważi 20 minuta l-op l-skor għaddu ta' xejn b'xejn.
Skriniar, Barella, Skriniar għal darbohra, qassam il-Stefan De Vrij, Brozovic, Barella, Eriksen. Fuq ix-xellu, kan fuq il-lamina Ashley Young, Brozovic, Eriksen għal darbohra, Barella, Asamoah, jipruva jelab il-bejl, Asamoah imur għal-cross, ma jsib il-ħadd, jiklirjaw il-Real u Brozovic għal darbohra jipruva jerġib l-inizjattiva. Young, Brozovic, imur għal-cross, ma jsibx il-Martinez iżda jsib difensur Madrilen. Modric għal darbohra bil-ballun, Gareth Bale, Dani Carvajal la Real Madrid, f'nofs il-ground, Modric, Casemiro, Isco, Casemiro, Benzema. Gareth Bale interċettat minn Skriniar. Daqqa ta' ras, Lukaku, jipruvaw jagħtuh il-ballun, iżda jiġi markat saħansitra minn żewġ players. Modric, Bale, Isco, Benzema, Carvajal, spazju għal-cross, Gareth Bale, jelqasam il-Handanovic. La velocità di Bale può essere un'arma pericolosa per il Real. Dobbiamo stare attenti a prendere le misure necessarie per non lasciarlo fare manovre. Brozovic, Eriksen, Lukaku, Casemiro, capitano, tu hai anche giocato contro Gareth Bale. Sì, e purtroppo Bale ha fatto una grandissima partita contro di me. Ricordo quella partita che aveva giocato contro il Tottenham, dove addirittura ha segnato 4 gol. Anche se io in quella partita ho fatto il record del più giocatore anziano che ha segnato gol con il Real Madrid. Godin, Barella bil-ballun, Brozovic, Godin, Brozovic, Eriksen, Young, Lukaku, Young, Sergio Ramos, Marcelo, Sergio Ramos, għaddat nistennu wkoll l-ewwel attakk minn naħa tan-Nerazzurri, Casemiro, Marcelo, Godin, Young, Casemiro, Benzema, il-waqqaf tajjeb De Vrij, Marcelo bil-ballun, Marcelo, Casemiro, Godin, jitfa barra, tromela Real Madrid, Hazard bil-ballun għal darbohra, imur għal cross, Martinez, Benzema, Bale, Modric, attenzjoni, jilqasamir, żewġ minut ta' ħin sa flattant. Reali itemmu din l-ewwel taqsima fil-naħa tagħna Marcelo. Naraw dil-azzjoni kif se tiżviluppa, Casemiro, Marcelo, attenzjoni, il-cross, jekklirja tajjeb Barella. Lautaro Martinez, Lukaku, Martinez. Nitilfu l-ballu f'nofs il-ground. U l-ewwel taqsima tispiċċa hawnhekk. Inter xejn, Real Madrid xejn. Wara ma mill-blok ta' pubbliċità niltaqgħu għat-tieni taqsima. Ibqgħu magħna. Integrali misura per mettere d'accordo la buona tavola con la buona forma, con tutta l'esperienza misura nell'alimentazione integrale. Con Principe di Piemonte Brut è facile indovinare la serata, anche quando si sbaglia giorno.
e la sera prende vite. Nilqawkom lura tieni taqsima tal-partita bejn Inter u Real Madrid, logħba valida mis-7 ġurnata tal-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament. Mija jinfakkarkom illum għandna l-kaptan bandira u leġġenda ta' Inter Javier Zanetti illi qiegħed jikkummenta din il-logħba miegħi. Capitano, cosa possiamo aspettare per il secondo tempo? Aspettiamo una partita simile alla prima tempo per questa partita, sperando che l'Inter continua a mantenere il controllo della partita. Barella assam il-Brozovic. Young. Imur għal-cross, attenzjoni! Isib il-Sergio Ramos minn flok li Lukaku, iżda nibqaw bil-possess tal-ballun. Milan Skriniar. Kwadu Asamoah. Eriksen. Il-cross! Jiklirjaw il-Blanco sal darbohra. De Vrij, Godin. Brozovic. Barella. Asamoah illi jidħol tard tal-ballun tromina l-Inter. Jitkarga minnu Asamoah. Barella. Eriksen. Asamoah. Eriksen. Carvajal jħodlu l-ballun. Inter nieħdu tromil. Eriksen. Lura l-Asamoah. Lura l-maestro. Il-cross. Lukaku xut! Jelqa Courtois! Lukaku għal-dar ma jiskurjax! Nella forza della dura, il nostro Romelu Lukaku è un grande giocatore e può essere molto decisivo nell'andamento di questa partita. Alexis Sanchez jgħu squad Asamoah sa flattant minnaħa ta' Inter, Antonio Candreva u Ashley jgħu Ashley Young. Lukaku jidħol minn wara u jiġi imwissi wara dik id-daħla mek fuq Carvajal. Kif għalilna perfettament tajjeb il-kapitano, Lukaku huwa plejer li jista' jkun deċiżiv għal fortuni nerazzurri. Sa flattant anke Real jagħmlu sostituzzjoni. Jinqala Isco u jidħol minfloku il-plejer bin-numru 15 Valverde, wieħed miż-żgħażagħ promettenti li għandhom ir-Real Madrid. Modric. Casemiro. Modric. Casemiro. Irridu noqogħdu attenti f'din il-fażi tal-partita. Għal darbohra Skriniar jitfa' barra iżda Real Madrid jerġgħu bil-possess tal-ballun f'nofs il-ground permezz ta' Sergio Ramos. Modric, Sergio Ramos. Casemiro, Valverde. Modric. Attenzjoni Carvajal. Jalaq tajjeb hemmhekk Christian Eriksen u jitfa' barra, 62 minuta lob Inter xejn Real Madrid xejn. Għal Blancos Gareth Bale jinqala u jieħu postu il-plejer bin-numru 27 Rodrigo, plejer ieħor ta' talent għal tim Spanjol. Rodrigo bil-ballun. Handanovic jitfa' barra. Corner għat-tim ta' Real Madrid. Real Madrid il-ġimgħa d-dieħla se jkunu impenjati fil-klassiko ġewwa l-Bernabeu kontra Barcellona is-Sibt 9 ta' Mejju fid-9:15. Għal-Inter il-lunch match tal-11 ta' Mejju fis-sija kontra Liverpool Fairfield. Rodrigo bil-corner. Modric. Sanchez jitfa' barra. Corner ieħor għal Real Madrid. Kariga minnu Rodrigo. Il-darba jmur l-opzjoni twila. Inter niklirjaw. Martinez. Candreva. Candreva jmur fuq il-lemin. Lura lil Godin.
Brozovic bil-ballun, Barella, Eriksen. Il-ballun li jipruva jmurant Kandreva zda jisalvaħ Eriksen, qassa minn Sanchez, jina raw l-linju Marvilli xbiħsibu jagħmel. Martinez, Ramos, Varan, Ramos, attenzjoni il-ballun li għand Martinez, qassa minn Eriksen xut, dawl, Christian! Eriksen! Inter wieħed Real Madrid xej, il-narazzjoni mmorru fil-vantaġġ. Bis-saħħa tal-istella Daniza, il-maestro Christian Eriksen! Eriksen ha fatto un grandissimo gol, un giocatore di talento che farà sicuramente le nostre fortune nel fortuno accanto a Lukaku e Martinez. Gran gol, grande Eriksen. Grazie capitano per questi commenti. Dan huwa l-ewwel gol ta' din il-partita importantissima. Dan huwa t-tieni gol tal-maestro Christian Eriksen fl-Antonello Sports Block FIFA 20 Challenge Tournament u l-gol li permezz tiegħu momentanjament intervona fil-vantaġġ. Iżda il-logħba qatt fadlilha, irridu npoġġu moħħnem ħalli nkomplu nġibu r-riżultat. Valverde, Marcelo, forza ragazzi, nibqgħu ikkonċentrati. Casemiro, Hazard għal darbohra, Marcelo, Hazard, Godin, Kandreva. Inter rridu nagħlqu tajjeb, jekk irridu nżommu dan ir-riżultat prestiġjuż. Sostituzzjoni oħra Real Madrid, jinqala Luka Modric u jidħol mifloku il-plejer Ġermaniż Toni Kroos. De Vrij, Brozovic, Kandreva, Godin, Brozovic, Eriksen, Lukaku, Kandreva, lura l-Lukaku, lura l-Kandreva, Kandreva li kellu turnament dizappuntanti ħafna sissa, tajjeb wieħed jgħid. Courtois, jinsisti Eriksen. Għaxar minuti għal tmiem il-partita. Kroos. Attenzjoni, Rodrigo waħdu. Jipruva jalaq Sanchez. Shot! Gol Real Madrid. Jiskorja Karim, anzi, Toni Kroos. Toni Kroos iġib id-dra Real Madrid. Wieħed l-iskor. Il Real Madrid che ha approfittato questa circostanza del fatto che non abbiamo chiuso bene dalla parte sinistra. Peccato. Ma Toni Kroos è un grande giocatore che ha trovato il gol con un modo, anche se è fortunato, ma è opportunistico. Inter wieħed, Real Madrid wieħed. Toni Kroos jiskurja għal Real Madrid. Naraw il-logħba kif se tkompli. L-ewwel gowl għal Toni Kroos f'dan it-turnament. Għal-Inter draw ukoll huwa biżżejjed biex inserħu rasna minn post fit-tieni fażi. Barella, Brozovic, Kandreva, attenzjoni Lukaku, Sanchez, il-prova jmur għal-cross, jastakola Marcelo, Valverde, Kandreva, trawina l-Inter, Kandreva, Skriniar, Brozovic, Barella, Sanchez, Barella, nippruvaw nżommu l-aħħar sforz. Dan hija fikun punt li jiswa, trawina lina. Godin, trawin fit-tul. Kandreva jerġa' jitfa' barra. Benzema, Martinez, Kandreva bil-ballun, il-backs ta' Roma, naraw xajri meċu jgħamil.
Cross. Isib il-Carvajal mux il-Sanchez. Carvajal. Courtois. Ramos. Courtois. Varane. Il-logħba tispiċċa hawnhekk. Inter wieħed, Real Madrid wieħed. Punt importanti li s-serraħ ras Inter minn post fit-tieni fażi tal-Antonello Spurs FIFA Tournament. Dak kien kollox għal-issa. Antonello Bela e Javier Zanetti.